Ebi byona Archbishop Lambert abagambire nyomwa bazyo aha kiro cha Pentecost obwabire natondisa abarundi gana kinana na mushanju isakaramento rya conformansiyo aha Eklezia ya Rwentunda Catholic Parish erikushango muri Kagango Division Shema Municipality aho bahendire na no kubyara umuti nkakamanyiso ko kurinde byo bahangwa obalengi z'amagara obalengi z'okwatanisa zoza obalengi z'obworo obalengi z'amamu ebyona aho kushamu byatukinjirana batushinjirana ekimuzo bakinyakubatina kumugera Archbishop agarukire yahabura abakristo ahabwenshi bashemerere kuteka amaju babano bashaba nabo tunateka nyowe amari ganje nowe sinyo ganje nabo ndikorera ukama Entumana tugambira ngo tutarimo kusima urukanya tutaroha umurisa twongera kusima ngo kwija umuntu wa kabiri okutahe mukono abana bitwaba igana kinana na mushanga ishaba Kristo habwa bushenye mpango kandorisha abakristo ba Rwentunda Catholic Parish Grace Rukumbagaza agambirisha barisa ngo abayambe bakuru b'amashomero g'Eklezia abarwetwara nkabarohaya twaragashema babavugana twaza bushenye nabo twabavugana umusande subiye nanka kwezi kwire ho digire bunyaruru avuga ngo nitware cyangeke ahita akagirira imitungo konka tufana bahe pictures abagira umashomero gitu bakagwejegera bakageta government batamamuna bwiki ishaba Kristo agarukire yagambirisha barisa ngo bamwe ahabebembeze b'Eklezia ya Kasikizi erikushango muri parish ya Rwentunda bakibe bintu by'Eklezia bagaruka bashanga n'umushomesa harutadi bamujura bakatwara miliyoni muri cweka tukagireyo Oro batara kupotingire bayambura rotari ya mukama biyawnyena nkije yo kureba bajwara makagaho Omuganda nkago abakristayo barabwirwe ngo bamanyamana gaba hugaruka koma barujo mu byensi ebagambirwa haburisa bwa nshonje Church of Uganda erukushango muri Kigarama mu busabadikono bwa Masheruka umurushema district akujaguze kiro cha Mariamu ecebembirwa bakazi omwanjire wamuterera ondobwire bwo kufa konkarwanga takisimira kuremire oyegisi Reverend Edison omwahure wo burisobu agarukire yarabura abo bona abakwe kwasangwa barugire ngo nubo barujubo kubanza rero bano manya ko ari kutora na kubi otandika kucwa manja ngo bakuroji bandogire ni wagira ki oyegendesereze otakaba niwo wabo kuroji wawe abebembezi b'abakristayo mu burisobu nabo behanangiriza abakazi okwetwaza je bakehe kitinisa ndebera abantu abayisikire mukama narebe ngendere yabo nawura ninjira ndo bakumumanya nkabasiza cyo rya kasheshi mpura twenjira kwega nibaika abakristayo cha Mariamu kandi nk'uburisa bwanshonje ndongera kutamwa amani kundi samunonga abakazi kanisa sente zone zirundinwe zitirwa hari bwombeka yekaniseji amakuru agagasha kwa Michael atwakiri